Inu ni Mutongoi TV. Kada ni withati kada wena stress kada ni yo corona ni yongele kile we say that at least no we wanga moyo na ndi mwini watu na ke muthenyani wo munthi. Ladies and gentlemen, eta wa Kwita wa Kususya tuamba kuona ka video kaka kubi kalaka mutambulishie Kenya yonthe kana kalaka tumia amanika Kenya yonthe nika indo waweta na tuamina kuona ka video ku ende neto kwetha twinana nake tumane ondone ndo kai nikindo chokia komete indikana ni chao kila kio muthenia va Mutongoi TV ngwatana ya mukamba neta Steven Muema director kwa ambao tunengeleleka indokane kana tumane wenu ulatu inake muthenya ni omunthe ni mbulutia maovo mwithukisya na ina ukethia na wati ndata ni maovo makele mabuti chamani ya leva Francis ya twali ni waikethia kana nduani ya kathonzo ene gite mwe ya kwa takasiko kwa siumwa ile wala Francis ya twali waikethia kana gite sijambe utimwa uwa mungethia maitolo isi ni wathongwa ngusu ni amea witina wakonenwe na ndowela yombo chekereiro chomo ndebaya ya isi salvation yami kena unzomo ni wathongwa ngabani amea witina wakonenwe no wawo andono ini bote abama konge ni masukulu munene wa mombo ni mboisi ni wenu Kwita wa Kususya mwana musesya usuni Kwita wa Kususya newe mwitolo isi na windo ngusuni ya meo kwa kethia musesi usese kamere nina ukethia na na uthocha ndini wa kivindi kita wa wenu nita wa Kwita wa Kususya ni mama sietwa ala neyetie mawia kote lemete aye without wenu nenda nidio na yu weke kenasa chaki ukwai kinasa nengwata ilaini na pe ondo mondo umela kana ondo mondo woneka ukethia wonangania asasa ndo ati ka concert no wiki concert kasumbane kama bati concert ni mione wa concert tene concert kana matao matao yune mo concert ukethia enda nikia kasumbane kama bati wa mino kono ba zu mama no zuyangania kwa ino na kinyasa na kinasa kwa ni Germany wa inasa waza kuyono ndio kiama good the way Germany wa nyasa waza kuyono yani tinya nesa kuye na neje aberia ni kule ni chao kindu kiwe nacho ni ndoka kanenyo kaino kuko umani na chombe twasie kuma class 3 ni wakili asembi ne kala ukethia o class na nena kindu watu wanacheka tu ona nena ndo makatheka kwa ndo banga nyini ngusotheka na yuethia yu alimwala meta student ila moka 3 weeks moga maitu somethia magatwete kawano ka biti kaba loko meka na ine maisha kama itwe ya toilet tuketwe concert you ka story ka uma toilet ya tuye concert then inaambia ba wando meto ngaumela ngeka ngongelo twin ndo makatheka whether you kuma class 3 mpaka class 7 ni neno kindu ando makatheka by then nasomea Mongala primary yeba Masako then mzee anainge transfer na di Siloam Academy whether anu aika ngulumo no we transfer kana akitie kwithia kitindo kila na tinda jo Mongala okay whether otwiliu ogilazine nitulokotolo kile nityendio ya mabela yani otiendo ila ziana chika ukethia tilio mara nita this tab room nitoza mabuku nitata yani otiendo ila chika waisiana kuwa thukitu we primary ukwa undwa mono nae ka kitautia na wethia kata bila gwika thele kana kyobo hindi seno ndio na mabuku no lakini wakati mabuku nesa no uthi vituko vya mbie tene no yo wakati mabuku nesa no uthi my mom no ni discipline master nondo
ona ni moka auzima wa medho akakuya wikania nae na tela ni mai yani ina discipline ugethe ona ni meba yanza kuyala atia mono walikana mbaje sela momo etina ikuya ipo nangwa yu ethe ane wa mani ai kene keseo na kene kithoko yu ethe ayu ona yu baimondo kusukuma ne wese ondo waile kwika so ni twanengiwe discipline wa transfer na toa Siloam Academy ye kadhiani then nilana wikie na repeat class 7 twekie mundoze ya twekie motiani class 7 wambe na iwe the kusia yo na 350 ikusia yo na 350 yu la ugite ngonga na kwani ate yevune na 188 you where they are you ekuja ina 350 ni ate yevu you headmaster yani principal wa yevu o kia kito unaandika na andu ngabo andu ba 6 you mzene wao kia nanga indi na atungwa 7 then from there na atungwa 7 ye mwela mutiani wekiwa wakusisiwe na maximum na hiyo no inyana guzetie then lakini naina 256 nondo wa nina so medagwa mono ugethi ani na mabuku extra ina 5 question book ngwiko o masabu na ile ngwa kusia na maximum na teye nina 265 Wadhi kusiti lakini namba tete lakini ugethi ona ba yani babikia bibikia nondo yu mongala kwa ikisomo yani kitweku wethe ya kisomo utate watandike recipe ya chakula ukipendacho wethe andu isikilo andika nondo I think when I was in class 5 hata maya andika maleu na andikie chakula cha muingizo molicho yani unawacha zigurume ndo weka ai katunduma chini iniki Kiswahili yani nenge ndo andika unawacha zigurume nenge na yu na ndwese wethe yake somo neke tweku na we mwalimu ananda kuonga ni wakwa atia kwa somo tete na muno kwani wewe pinda yeba we kusia wanaziwe matuko 22 mwai wa Mwanza 1996 kayo wewe yo wewe ndimo gota nama na yuni wa transfer wa na thika thiane na so matwa athi class 8 na iwe thia ila bidii ninayo still we andiko ato 260 270 menda yuko register mondo ina 300 kwa KCPE yes kwa mzee anebuki ya school ito Kitulu mitabone so neke hiyo motiani baba neka motiani wa 80 na the BC Katelembo hawa uwe ya na school ya kala ya mongala vituko o mekwa o wili kwanza I think in form 1 pesho twaenda ilobi na yuwe the akeli tukala twaendo kaje ve twenethe na ithia iteve we form 1 na you nene ve iwe ni mzee ni isho lakini kele tukaina hivyo so what I did nambe acting nefanya nina asthmatic nikaanguka nenuka muzeni wa idha malondo ina nenge londo kiwike yomo uzi anye kiwike yomo je yake moyo ikanywa kinge no na zetu azoko ina zeta na zeta na zioka sikulu na ina yake letisho imindo imaya mzee londo ya mzee na kasa isundezi kowezi na komania mwito nende tota na mwe nende tokoezi alafu ende nada na zioka sikulu wakana na yake letisho anda totai na ino kulia hii sindusi umunde weka ndu asi kwandwa tio live ya mondo ndo yana tio live wasisia ila wasina sina sindusi usone hata na wewe hata kunenge maya mzee
kiuki nao mwenye noe kuthio ita kwa sababu ku staff room utwane hata na wewe hata ukwane ndo wethia mundu ajeana no akwiye we mwene ni wigwa abiteisie acia imake ajeana ukethia jo vituko ila wekio na ndandu ni masumbwa mundu no endete muno yani ukethia no kwigwa no ndona yu iba ibandu yitwe so sumbwana nina mzee ambia ke ningo ineke ke ngaingeka ukethia ati yo sumbwana nondo nini se uyana kwakwa no azumbo ye muno ugwa kutelo na indi na atejele nene ukethia no cia itio kitoni uno kuona babe kenu kiteba na you eze kukata after that uma concert na mina mondozo nengi tuyate londu wakatana tuyate londu wakana hata joka school wakanda tutaisho tika kuna visa tika kiwambaluni hai manda imozetio abika school netwa ofisini kwanza jana sia baleti na kunia wayu jana sia baleti ni ofisini na ofisi wa mabati nende betang mimi kuna kwanza yumo zenda ngona monzio ngona ngome wewe aje na nguma labu no tana nguma kaone yo na kele dio kandete uzo saina ni mwiliti then vituko wewe ayu ne kala lakini uniform wani yo na mbe wasoma tonios ona somo zukule ando makatheka wewe eto talikite bui no regret ya mondwazo twasio ni life lakini no enda wese nina beteisia nau ko you kuma jundi ya leo mbeteisia to that extent oyo mu relationship yene daibanara nina mzee kendo chambe ndiye zaenda nendo naku na nena ni mzee kiuge zaidewa na la meka wethe ya mondo su aida ona wadiana mzee wa kuna ukopetea sia no imobetesia lakini mondo amwe no eke lakini wenda wese mbene tina bai mzee unge ukoka ona agagwa live history yake yaandikwa bwe mwana kumbe ne tino ilomana one mzee anakwithia nina abetisia kana iwa abetisia ni twaile kala bamwe ko relationship joje hivyo ni tulika comedy mwende musese wende no sese kilungu cha weno va mutongo TV ngwata ya mukamba nina Kwita wa Kususya musani wa kuthe chando tumatumani wa kumukuvi kwisela ile itatu kenda imo itano nukwetha wina nake ile itatu kenda imo itano nukwetha wina nake twajende na metandao yetu yamekomukanile Facebook ni Mutongo TV Facebook page yakwa ita wa Steven Muema Kenya ende nombo na bisa nikete bune na musani nikenda ende wise then wa like page na ne wa commenti ona ndine wa mutandao wetu wa Facebook no kwa naende bisa nikete bune na musani hakikisha ni wa commenti na ende ndine wa Instagram Mutongo_TV YouTube ni Mutongo TV official nene na ituko sala ile itacho kenda emuita na yue kami yani kana tumane Kwita wa Kususya na studio kaindoka no kalilikane kaindoka wasomete tu taarifa tu wasomete okwae in comedy kana wathi lutunga wathi no kola so long as nuwe utungete kwa to koneka ndako na nuwe wandikite kwa to koneka ndako lweza kola kama kana niyo utungete niyo wandikite netumia kamera eno kana ni tumia yene ya musi Ndia ukethia watinda tani mbuluti ya mauvo uitangazio kwa kuninye Kwita wa Kususya na indi mauvo kwa kuve chama ni aleva Francis ya toli ne waikethia kana nduane ya kathonzweni ngite imwe ya kwa atakasuiko kuwa siumwa ile para Francis ya toli waikethia kana ngite sijambe uthimwa uwa mungethia mwaitolo isi kuthongwa ngusuni ya mea wetina wakonanyo na ndowela yombo cha kithaitho cho monde baya AIC salvation yami na kena uzomane wa thongwa ngavani ya mea wetina wakonanyo na wo muthoku wa bobu andono de report ya ni unje ba school ni munene wa mumune boys Kwita wa Kususya ni mama sietwa makwa yue tindo tutu maba ni se kila sio wili kitu inakuja tu owili ozema oze ko ndo kewa kendo cha flo kicho kana chuma na nacho
tazie ni talenti o wili ukegwa news inakuja tu na naambia yukuigwa tata wewe ni news mpya nendo anebuku na penso yuka andika o wili wewe wailo change kendo yuko sarabo kaputo ukapanga yukethia yu nina shua nina kaandika na naga perusi yukajola na oi yu wamino kwata kamwe une wese thia no kwata kange tofauti ya kaka nenge ndwenda yani we comedian kana talent while we open minded na onakoka betumwe tuoka ogethia nitukilio bwana ko ukasisia enda weki allocation fulani yukaya kange weki allocation nyingi no yethia ni oinda change no uzomeka kena twendo twauthecha na kaka ngithia nike uthecha lakini no wiki either mundu wawa kana mundu inotanu kana no wazia ndambuka cianthe cianza yuka kamuoka kege ataka outside yukethia ni twenda na tofauti onenda twinene one lakini twikenda twinena about one content with the content tofauti tuikeze kubwana na yuka kambe ni wese kana niko viral kana niko tembe kau ndiese twaendie kushuti yethao yeta wa mathendo kwa jamaa weta wa tumbo mwenda anake ngila kilia twaendeta shoot twashuti aone bianda na yetu shoot na somoka ndo soma ao kendo then bianda mbia katongelela na tongelela ambia kendo kuye no some ambia na mwezao na no ziwe video ni bianda yula wambwa sie nyenolo anyabi by then natumia button nyanya na bindia you upload akeja ke 7 yula wekije ke 7 wewe ana kwana na button na yo mande Yesu na soma ba uzuri video production ne kiela t-shirt yuna vita taoni isuna shoot tena nya okay wewe ana vita taoni ngona ndo maitheka ona vita ndo makatheka ugethia nyini yai tasie last year but one yeah 2019 yeah wewe ana vita ando nimeutheka ugethia nyini ndiese now because school ugethia celeb ugethia ndio kwatia unaona itumia mbato yuwe yo mzee ni wewe ziongo ni asimo ambia ndi kalaka indoi uamba kalaka ondoi wenako na mukuli akeba ambia iwe ika indoi ke go mitandao ne konizi kana mwenye ndiese you my brother ni wewe sio mboni wewe utukia yuwe thia ka indo nikaendete viral yu ni zai belo amani yukana ne ka trendi na mana wewe okutukia na mana wewe okutukia kuma kwa jaka yandie gezeveni na mana wewe ukaya kwa methana ka trend kwa methana ka trend iye wewe yao nini ka trend yani you wewe chuma chuchonde you kuma one wake ninese nikaende na wewe atebinda yule wewe sithe kila mundu no kwesi kaindo kune ka thi ndo ka you kethia no ni wa change lifestyle you ndo bikando ni wa biko ukangethio na mo magwe zo mo kasoma enda you na lifestyle you genda ni wesi ando ane makwese na wesi ki all over so you waile you kwikala tamondo wesi ki bandu ukabiko bandu ilio masiele ndo nasanoa ndo zwage tema na ende wenda we talkative bika bandu gethia kendo kini chaivairo na ndo ni mama na kila kingu mondo tio wewe aotanu kendo chake ni cha trendi na ndo ni macho sana ito nondo I think beyond ne wageto me even outside country nondo by my brother wa China ambe kendo jodo me we best yake wa Italy ondo shia kendo lakini wewe ana mama yeye kana njane iwe nake ko wewe kendo kini na mana cha the outside country tiyo yende nambe kwenda yune more serious okay there you know kuandika maovo ukanga ngatwa mboro akaperu sia gambia yatande tweno ikieno eno na kaenda kupe ondoka utaithisi kaenda kuwe neki YouTube na nikazongete
na in terms of your life na lifestyle pe ndo ko pe ndo yose da either no kwatambesa kuma ko kana pe ko pe ndo atatheki ke YouTube no kakaita yo kindo na niwese inikatomia tanzia mwa ando kumana nuo kindu kimwe ngwenda utabia mundu wibaya either comedian dugetele andu mutongo imoko komanda ikakindu machone ona moze akolilwa kweteke undu gekalo ikakindu andu makone so nikandethisie na Kwita nondu netiwo ninititwo kundu kwingi ona siathini ene MC ene sieno taiti ukethia mundu abikana ukukethia nganiane waya ukethia nikautana iwamanika muno na andu ona utamese na kuma bu wekiata after kukamina uthi viral wa muyiyu life ya kuma bu walete kwikata walete kulikanthini wacho ndiye laka ndiye viral na kwa neka video production wa uzuri na itiwe na mbiye by then naandika script lakini gethio naandika yikita ikalobu maovo ni mome oimo no yu andu ni mesi jamaa one wa maovo lakini yu kuma yuka thi viral no na mbiye andika yu script ine na script about 40 ni yete na ni typed nikitete yu kwetela yundo niende yuna obanga yundo ngosumia aya na yu ibindane yu watumia simu ya button tasi oyu wisite oyu manduma internet na mitandao na social media hizi to yi rampant kana na kwingiba wisite hata kwitha ni laisi wa o miaka ndo yu one wake ukesa ne ka ndie kana yu wisite that we laisi atakwasani kindu chambe wa ile ikulia mwando menda chao kuma balani tamusani ndukakono kinu nondu alange meukona ikalande ni mbuluti andu ane manenge chao then wako na kendo kiseo omonde ne make sure wako na kenge kiseo na auke kiseo wethi andu ni maende kusisya wea waku na imende ne wea waku yu wako na kende chu wekea Facebook andu mona inagati kaseo one oleche kangi kaseo wethi ayu andu imama na mono izitwa yaku ni mazemba nundu imeze mwano no tuwete ya kindu ki ututhecha na yu post ya etina bindana dawe itengemea na shoot yende nondu ninengete duration ya siuma 3 na shoot kaka imina siuma 3 ngailela kange ukethia yu siuma 3 ni cia sukumanga kana ilela na yu wizite kwithia asani ya kama maokamba ama kuoyolo njugushi ya dishitina ndo angi kipotokani ukesida ndo asino tamekuilela ka video kila muthenya niki consistency so ya meto keseda tasita okambani ukeseda bimundu wisite kwitha serious na kindu kicha online ukeseda no kuilela ka video kila muthenya no kubicha ona views mbe wangilia na au twendete ukamba ne pena thina andu maina content maina camera kana thina wivo mono ando inge twasisio kamba andu onde alame talent ni umwe they are not straightforward to manage straightforward mundu ni muka mubange na ukagambia nina kamera nanga ushutia ukamandeo maana atatonga editia ni ukanguye ni sawa neti ushuti kwanza tika shuti yakana wakana imbetela ndileuka nani wethia mundu we na talent lakini wenda kwetu no munenge kamera lakini nda kwetu alange wethia you to vande wako wethia most of the time twingine shooting na simu no ndina kamera na yonga mekwato ni ilela daily kwa hiyo enda kwa zita wa moshi nikitafutia ka kamera na ka tripod na ka light ni ile kada content wina yoi niki utatumia simu kesethia onetha ona kamera yesa kuka
no kwilila kamwe kila muthenya ni kenda ukamba at least wese ila mundu wenda kwiwa kendo chake kamba ni wese ni wasemba YouTube no kukethia nundu wasemba YouTube wa thisi ndo cia Tanzania cia Kenya cia ba no cithia lakini ukambani wa thi no twindo tuini muno tulo twithia twa kikamba kila kiboy consistency ya maniki kila kiboy asania inge meenda usindana meenda usindana na kilo mwenda utwika celeb kilo mwenda utwika kanumba nda utwika ni wako sema so ukawithie umonde na upload ka video wewe ya mondo ngikake wa upload yone na itinda alonzete ni shoot ye mwana ozio na ndona dela imone timi na zimu itatu nda upload kange nondo aendie kitwiki na alonzele anduku nda upload ukawethia ni na upload lakini na upload ndikwetiu nisioka ni nilikuwa maundu nyange nambe ya kuima anga upload yo itina zimu itatu nondo newa yani mundu ewa yu nezita wewe nanga upload itina amwa yomwe na me usisya so kiuni choke tuemete ukethia no kwiwa tawabikia mweso oyu na ma subscribers menat oyu nondo elana ambe na shuti we ne behind ka video ka ambie ke channel ni kito kenda cha kitindo twabingwide za group twakitia twendo na tiwa nini na bingo very soon na una bingo ende channel cha 635 no bikita mana thanda tu channel cha kita wale Kwita wa Kususya yeah mundo musese twende naona na Kwita wa Kususya va mutongo TV ngwatanya mukamba wina kwa Steven Muema oza simu ya kusemba ba kwa YouTube Kwita wa Kususya wese thane weka kindu tukita kwa kikamba ku subscribe nikenda ende wese thia ne wa support musani la tuna kimuthenya ni wa munthi na we ndothe ka indi no bika nikenda wese thia ni wa kwata kindu kitonya ku the chat motomani wa kumukubiko sela ili tatu kenda mo itano manda Facebook page yakwa itawa Steven Muema Kenya na Facebook page ya Mutongo itawa Mutongo TV to live ende no tona pu na ende ndine wa mutandao itawa YouTube ni Mutongo TV official na ende kwa katu isikana mundu no kila tu kwasekana no the kasi one kulia wambe no the kasi andu tio yeah no to perform nenge usitiwa we yaga pege ndo need kana sendo sio ndesi yemwe siendo sio ndesi yemwe na no to kimiaka indu nikena to kamana kwa kweli yuni isi ila to kwasia hii ni musani wa kuthecha ni musani wa kuthecha nikana mundu amana kwa kweli kana mwana no okacha thine kwa kana na YouTube channel yake no nitheki yeah no perform yeah kiwanza yunde ni wa comedy ni wenda ana we stand up comedy stand up comedy uthekasi ya mbe wandu na beando maemetwa ni otho ni yonza mbana una othe chando maile pa studio beando na musese no sese pe Linet pe Jose pe ndo angi tofauti bame ba studio na be asese mbe wa million masese aya yuki kiwanza kine cha kutotapika tio ambe undo ambe neta wa Kwita wa Kususya na kwito ninya ne kaba ende kulia ndambana ewe ano andambe makuyata ngola jana mia sia webinda yeso nekenga yala sisaba yata eka ina yanza ila je ukamba ne ngwata na kwito tejaitwe 32 seti ya maya na ninya mukuona mamie muito ndiye zemo zeke lo endesi nati na mema ongamilwe buno baende wo ninya ngwambia ibabihisi bazi ya webeze jenge ndiye zetu ya lava na kathaka kaito hivyo kanini na Nyakwita ni mauto ni mainge ni mwalimu lakini waloa mwalimu waloa wewe mwe duniani tena tio wewe noto ni wozo media masomo onde yimbe anizo biology na chemistry na wewe mwalimu ndo zo media onde lakini mwalimu waloa abuta obwa kazi yote asia kesongo ando alange ni that namo ni alimu mabulai mala na secondary na atsongo ayogewa mwalimu aitwe ya na hitobua monoti nena ekesongo mwazongo kukoe mabwa wa manene ke kamba mwalimu aitwa pilot wembeza wenda wembeza mauthie kagwaneke na nenge ni ndasia
nina mia we 10 ya kwakwa undu ambe wapi kwa moni ukalelax tiko koma ukonzete ngomi no itucho thio togwite kacha ukona kamonda kwa mia kaidu take yamwe undu wakele ngwazi yako ibua wapi na monini tawauza tiko boa wekimeo na nenge nyangula sia wenda Yesu atabanazia atena maiki na itabyando maana atana lakini basta na utabyando 30 na yaza maiki na mabasta mama tugwamwe boza mutena moiki ai basta ka juma aboze mbua ndanuno gambuti ya mugule kwa uwa weno kata basta mama tugwama ina moiki na yongo lazia la Yesu weoka akinako mwela wewe so wabu wa mondo ziko genda mabu imeanada enda mondo ena maike itabania motitone kote zega waona so genda iliada lakini tabike tune ela Yesu weoka enda ndike tune mwaki woga ngathi Indian Ocean ithina ini thege wiki kisamoja na nyakwita nene kalilende ne silia maondo maingi enda kilungu che 10 nicho tuma chate katwae tune 10% na kuonde itiwa na ili na gogwe kono kotelelo azitima oyo kule ko yate twaka 10 tagyoko iliada nena wewe andike kana bemba ndei kedai nondo mwana mozele andi utawazambe yao mbozi gondo utekaze nende na mozele andi ando theuga gelo kila jowa baba ekaumya na nengene tongia mwaitwa kwa mobe anondo aziano mozomo ila bahati na ina round about kama zago na mogoli lia onjeba ne moze ai babita molei bana na ibasi ambia onjeba bita molei odiketwa akinenge nondo munabi kana ambia monenge iya angima amburada kwa biga mogoli ya mwaito yake ya sia yasuti ndo ni igwa nene anenge ngu ya ndo mando kama ne onda yabe onge yange ale manazemba nisiangale iloli jende cha tene no mwe aleza zia nenda nguma dio kwanda ya yozu mwati yewe ni maiti yunye mundu aiteba na wewe yawe na wanduka lakini ndeno kila mundu wanduka kila kimata ni degrees ya nduka yako na nenge dimina ne kwa be andu atatu matwa ye mithinzi yokwanga yi na mundu ambe akolwe ndake azia wenda anewewe na mamuka kwaja mewa dhambo siuza na mundu ambe adhamba mwewe ndemba kanjie ubangi nanjie na wainga iwe na wenenge we na ndo aile makakwete ya musongo jo na musongo iliu mundu agele ithiti maziele na we abikethe andetha kwa nyanjie athamba mwewe nde atianjie uba mwewe nde atianjie ewa waina kwathimia we na ndo angi makakweta muindi jo na muindi nzio awela mundu mwi wabigie buno no wende tono we akitai ko na akina kukweuba ewa inga inondo wendia ukatheka mana no inena yoweka yuzija ko ukekala ko na mundu ekala kamba yema yane no wewe eweka omoze mango ko na mundu atheka nikiuma ju awa akolilwe ninga iwandete jawa zenye ni etete ibe ikendo ngwenda nicho anengi beke ego akino ama ondo moka kamele zindu zio nduma sio nikwikala you have to think outside box waile kwesilia isi ndo sisi take vindana hata wese kukwata sindu sionde iteke ya time kwa mbo siondo mu sisi kwasia wasite ni tuku matala mutongo TV embe ukamba uonde
Mutongo TV tunaendelea poa, salimia Kususya kutoka Kithimani. Ukambia Muema wewe hata nikimanthika mwana kaka mbona ngetheseka seka una ningi wiki yake na talent niyo yo kilasi ya mundu so ike vitimu no na kuthifa saa jamaa wesu na kwana na nondo wika na sia thukuma avandu no itha wisungea wa mukata Kwita Kususya londo ya ithe wa kuno wa muthoe ingi Aza muthoe ingi ndiathoa lakini ko utuma kola na utumiwe ndikata jingi izito ya kuila ikipande ni wita watu kipande ni kana kinasani kipande cha ID nitawa Amos Mougo wa Muinde lakini kipande ni Molatia Muinde Mougo no tu morning Steve niulizie Kwita kana anajua kayeye jua nafanana sana kayeye nitwisene muno na be kindu twende na be kindu tiende na uwe jogeda kana pati hebu liza Kususya kwa nini anavaa short nozongea good kuma mtwapa wiki kule usio kule wiki tekenasa niki ukwana alilikana bulaya mali alimu matu ya teki ya biti muno na tisoma na teki ya inasa maitu atasoma muno tikakwata we na imatu kengia yenda mundu la Kwito klasi Kito eta wakilengea mathembo wa kuzo na yeto moda twile anyendi nako imana ngengi na ndiye kia kinaza nililikane kisomo vituko valazi ambe ya hilo kwa sepe zito ya ID na kipande ni manshat yani wana kana waziro ile yani kipande no zieni form to wasoma wewe mkukana na repeat ye class 3 and class 7 no zieni form 2 yo alama kipande ni Muinde Molatia Mougo so na batisiwe ni kanisa MBC na ibone enda MBC kedayone so na batiswa Kwito tusiaitwe Triana pa hiyo mwe utumite yake songo kibandi utumite magi gambo kethia nene zito ya kuma kwa dada na kwa mama so na atumia siele Muinde Molatia Mougo no Muinde mzee na ende wa batiswa wetu Amos the prophet of doom aya na yeye una plan miao ya comedy moving forward plani iko nenda with nina introduce undunzo maugo na tondo mosoma aba waso moja kidia na location nenda kuambia program ili wenaambia program ya talk show lakini ile most ni comedy na ino kule ilo kwasene ngwenda kwambia ni wisi there kuweta yitha kikindu kila isi muno lakini kila kila na bina muno kwambia niki nondo kindu chita isindo ta ino content ya kwamba ndinambo miona muno ndene wa online content kubangithia kweli kwela isi lakini kwa execute kwena binya muno niki kina bina nondo ovande wako sina instrument yangu yanga kwa ukayezimo buna wekati we record no record lakini wezinda na simu ete sawabi yunienda with you mevango yela ni kumanda camera within December na yeye ya nienda yukuete mafan yo alama ziane mako with na maite kendo quality na hiyo December itembi kui kuma kwa Kwita kwa Kususya tu ikwata cho niambie bebe mbulutini andikita about 70 na be my director Motesyanga hii naongeita Hilary Musyoki ni mama mambide kone build na ninguri line mo with any be camera menda hao na yo with any na shoot na yo iwa December with any na haya na inaete mozia icho kwa kendo quality with the issue wasia wepo episano iseo na content na tutapikira December tu etalacho tutapikira December buluti sio kwamba mwanenga ngo buluti
tukakwata isino pindana ata twasie Monday Friday yeah aise yuchuni kendo watha musiaise no kwetha ikwata no kwenda ikwata then wa YouTube channel ya kwetata Kwita wa Kususya ndo wazi amotezia wa motuko aye no kendo kicha comedy in your life kiutete theater kendo chambe ndiendana tena na mundo nono nabika bandu tunacheka tu tunaongea tunacheka yani ukethia pai mundo ni tena nake no ukethia ni nasoma ngania comedy siliona ndebata asio comedy siliona ene ukethia na ndukuna comedy ulilaite na thayo wa mundo no ikona comedy no cia ngania ile ni ata na ngania ndukaelecia comedy na kuwa kuna yango wosu kou ni kindethetio kethia ni social nando na yune ngwenda ukiete no kindwanga au kundu kethia no na kwa tombesa yune ni nguchoza you official wakwata mbesa kwisila kindu kicha comedy ya na kwa tie mbesa kwisila nzia hiyo ya nitwekitiwe like technician ama sako na sa mwenge then twako na comedy latu abetie no matu mande hiyo ngili 5 ngili ile atengemea yola atethia no ekabui pe unungi penzenge wakwata mbesa kwisila twasio Petro kosi atheni wathisi atheni wikata zange MC no MC ya sa inge ukethia ndwe MC lakini we assistant wake kana we ukite buno ndo comedy ma MC mayone ngenda tekata 20 no yede abekila monene rido ngili kana ngili na manatana yokethia no wathe jando na no kwala kendo no ila wathi kwa wane wa MC utona kwata mbesa tasianata itengemea ndo manena na mwene na no cia uito wa chathe ni chao na kenda kiliata wathi wethia audience bandu uconsider chao ni kendo manne we kuna jo kwibwa no ne bwana be no mana audience maku no imana ndio saende ya kila mondo lakini omeki ya sure yu athi chathe ni wa mana ni ambao manenge comedy itatu tofauti yu kasisia mende ya nejeba yu ndo wa manenge comedy ya koje tune kwanza tikenda teitha ijala ikala kamba kuge tune you ona matana mono then you go to that line nondo already nina about comedy yetu ni about 20 you kaina line yesu nondo ne ona mende ya neza no kuna chathini ukaambia comedy ukakuna comedy ya ulevi ukethia watu waipendi sana you ukashift no wethia comedy ya mundu anduka nimeumienda kwanza itengemea una jati then you go to that line dukakote mundu you wethia andwele nimenda sie tuni na ninohele then you maketa okuwekea nondo you hiyo ndongeweka ya ayue ila wa this stage no improvise ya kana wese yani zindulo bangete sio on this yateni pesi ndu imwe wailenda we open minded wenda anasio na beinge sienda umenya bu lakini yule yu comedy shuma wa ndone yu ona mona ina skati ndu ne kana yu try ya kwete comedy lakini na keso mana kana ni wao eta yani ukaete comedy wazi sio unaona ibeti inogubaya ukamanda comedy no wazi mbe mundu agwira ni moda na lakini kuna atiko thuku no wazi be mundu agwira ni mota magela mbamzi ndio akelwa lo ayoka ikala ndethe ya mota ya beta yu ethia ni wathe jando lakini ndana mana kana unya bugo ya aya na yino kulie ukamba ni tuikata you kwa na experience yako tuikata nikenda wese that tuna ready content online kwa audience tu ya ukamba kwenda na ready content ondoambe wasanii tupendane beke tuchambe pay enough content creators kana pay asanii makuyana ndini wa mitandao yitu ya imekuwa kanili mepo makuyana kana netu need kuongelangi mepo ondo ne doing this field mepo kila kiwa ni tutunge maembe pando no ilo kwa setwenda nei
kwani industry yenyewe kamba kwa bwana hata kwa beka kusinda na kwingi muno be kusinda nae ni peke we ukindo hapo ukethia no kenga kwa Steve Vani na content tukekona nona no te shoot kaindo kaga organizer no izembo idio shoot kauyu kuna utabia yumundu ili ukakona content yake iko kwa meza yundu na ndana one go ahead nei wa shoot yo inge maikusango ukethia yuni wa utabia ka content na yo ithia itwasieta nye kayeye abeinikila you and a laptop you ithia maybe ni no ya content yagu anondo wendo esekie ando makethia you izo makonvince kana content ino yaku manyesa kwebwa so kila kiboni wasanii tupendane endane mundu oka mwashio content make sure mwashoot yo imwe ne mwendana hata kila mundu ena team yake azininyo ntona ndo mwana competitors no ndo mwana aini tasi wa aini wa Tanzania ena bandi yake naona ena bandi yake mwesa kwendana hata na inyo ndo kendo kimwe ono na nana duka atwaye mundu ungi utesa manana au temako nikutwiga wene uyo duka atwaye mundu manana mako enda no enda ukuna collabo choose wisely na enda no kwenda kumela ta mundu yumanani nyengania andu meenda kena then ambo kuna with brand ya kunioneka enda ni mundu upcoming na no uzoma news da isi yako wo kabalani ukambana thie wezo uzoma news uka ambaye tu kikombe wamba usoma nondo titinda imwe ngaimo kona ni na kayeye ngaimo ko yo kama na industry ndo zeidia nikana yo mane iliona then you pick from there no tondo with ya tamaima ne wainia kwa ken ne la waumie ne wese kweye ungamia nondo ne wese mathina ala menda abo nondo challenges yenda abo lakini with ya mondo no ndesikie bandu nende woka lakini enda utwika boss hakunwe wa mwete mundu ambe itwa kikombe na hindi uyenda YouTube channel yako no twete na content sie bala yuko wata itwa kikombe wakatumeka muno pay limit ile utaile topeta kuitwa kikombe be limit mundu no wikwate thasya duka twike mundu wa kukoni wazi ala ndogetilele kainda oisemba taimo kuzie mbe one kukatilele na ngyozo kukweyo kamwe baike ndie ndatona ne ikwe tona ne one ningwate lakini wendwe sawa kwata bando wethi ama iliu niko na experience ya kwe twemina audience ya ukamba yenda chao audience ya ukamba ondwambe creativity yambe inda yolo uyi wakendo nondo news itezingu nzoma wameandika uyenda yebende ko wailo ameki anyama o creativity ekanyama yani with kindu kike na moyango creativity picha ikuwe nzuri then endani kindu be andu ange with yani wa shoot content na no ne yaye mo ndiambe omyoza ndimi bendo bani yo yethe yae content ni ile tu kamba ungamela bu pe pandu babi ka oke se there na countdown ya 30 seconds tukazi musani latu na akatonya ku answer makulu mena hata in 30 seconds mela isi utayari ni tayari director nipe countdown ya 30 seconds director Kenya kwati independence ndi 1963 18 plus 2 chao 20 ingredients itatu si ugali sukuma motu kiugo na mwiko type itatu si angali Toyota Mercedes Lexus part itatu si computer mouse keyboard na body ya computer si adala lakini wadada muno nani wizi namuzi kuwa mindo ugali aya pe makulu medha ba muonza matana countdown nikenda musisi ama musani ulatu na ke muzanyani wa munde yeah we ready yeah ikulu ambe
The best place for dinner. Palawe utaona kwenda kuisa celebrate dinner mdanyoma. The best place. In Kenya or in outside country? On earth. Best place I can celebrate. Dinner. Tasie le uwe twa imwaito. Pa like pando fulani. Location kana vandu pali fulani. Motewe ta matovala unje. Musia bala mwaito. Ugwete. Kindu cha mweso kila weka every evening. Kana kila weyo. Cha mweso. Tiko koma. Na uma dhamba. Dhamba day kila weyo. Okay. Yeah. The worst moment in your life. Ila even the lie dhuku byonde no athayo wako. We. Last moment the worst. Twasi na lidikana nesa. Maybe in the 90 lobby. Oh, metoke. Oh yeah, maybe in the 90 lobby. Na the lobby ne the ando mayo ya kalata. No na ando maizi na ndikabo. Na iwe mbeza magala zi mpesa ni. Bas. That is my worst. Yeah, beno mbezo. Yeah. Kindu kila probably cha shaping your life yako. We say the life yako ne wasa mukondonge. Kila cha shape your life. Ne noni sia mwaito. Akwa vana ni. Ukethia ne wakina laini. Nisio sia ni build ye. Yeah. Kindu wa atatia kwebundisa na necha emi. Kindu na atatia ibundisa. Na echa emi. Twasi ni kukuna wewe kaina kakuna kadembe kakuna wewe na twendo. Aya ikuli yake kuma mweso kindu kiulilikana se lo the past kiulilikana se lo amandu mabiti wachona wakiwa kiulilikana se about the past na chona na kiwa anything wa bayingo chaile ndobo ndo wazisia niwe yake ndo ke cha kusia bando ukewa pe bando twasi wathi mundu plan kumumiti kulia mweso meet mundu plan kwesa koma nanake JB no rwanite si ndo taisi ukwe lakini bado obo lakini ndanoka moti yeah okay aya musaisi atwana kukwata ata si umotavende twa mwisho na baloto nya kukwata either Facebook YouTube na namba yako simu tethia na YouTube ametoke YouTube ni Kwita Kususya Facebook ni Amos Muinde namba kwa ya simu 07 96 66 63 90 kilando na kwa ni tutongile namba kwa lote utana 07 96 66 63 90 okay ni sawa yeah ni movie amu nondo vika Mutongo TV mundula onondo asendo twanete mundula ukwenda tuke mume wake ndo kukunia simu atuweke onende lakini oline huwa atuweka lakini pia mundu tayari lakini wakapata mundu ngimu museyangoi onakaingize mshema gundo mavangite bai museyango nondo ukwaje yembe ya mtoto aisa mama nolo ko ula wena ke no kwani ebi usune ngwe yanete onongea kunia simu etha sawa ndoza ndo mwetikila tuenge wasya we kanange wasya kendo toika ni movie amu nondo vika Mutongo TV asante thank you so much ni kwendea usio mumwanga yokwe na wipiki ndoto yako asante na ndi mwenda museise kikilungu cha wenu va Mutongo TV ngwatanya mukamba we na kwa Steven Muema muthanyani wa mundhini na musanii wa kuthekania eta wa Kwita wa Kususya wasembane na YouTube channel yake Kwita wa Kususya no mukwata bu na ndi nzisende na Facebook page ya Kwita wa Steven Muema Kenya like butu so be family nikenda ndi we say that twende nonena ndo kolwe ne ko like Facebook page ya Mutongo TV Instagram itune Mutongo_TV na ndi YouTube itune Mutongo TV official tukomana weyo ngikwetea vilingi wa mavuo kwao yuti onesa ne kwenda usese mweluwa ilungula siati inu ni Mutongo TV.